Sandra Todić sinoć je zvanično napustila reality Elita 9 nakon što je osvojila najmanji broj glasova publike. Tokom gostovanja u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević, Sandra je prema pravilima napisala pismo u kojem je imenovala novog vođu za predstojeću nedelju. Pismo je stiglo u Belu kuću, a učesnicima ga je pročitao Bora Santana. Sandra je u svojoj poruci bila direktna. Jedva sam čekala da ne gledam većinu, idem da pijem. Vođa je Uroš Stanić, glasila je njena poruka, kojom je izazvala reakcije prisutnih. Imenovanjem Uroša Stanića Sandra je pomrsila konca ostalim takmičarima, a on će od danas preuzeti sve dužnosti i privilegije koja nosi titula vođe. Podsjetimo, Uroš je prošle noći govorio o takmičarima na brutalan način, tako da im ove nedelje neće lako pasti njegov izbor potrčka.